MLA Sutnga-Saipung constituency ke Kongsan dan Merishela minta kesingga apa tari ujemang kalau Plie paidbah yang kemarin futsal nasional Saipung ya kini kemarin lebih tingkat ada ke district mineral funding. Kada haduk mentah kila dan haduk pratali ki madan futsal kibla Plie paidbah ha East Jandil district kibla lebih tingkat ada ke district mineral funding ha kabah nyuteli la dapat Plie paidbah kat ba ka weipat kabah ka senang kaput ke senang hinkarya kadai ke padang pentrei. Habakran ke Kongsan ta Merishela kala penpau ke jing sokmen ba ka than Saipung ru kala yo ya kani ke madan futsal ka banlong ke jing mentoi kam tami ki samla ki kena ha ka ba kila yo kala panile ka ha kani ke madan ke Kongsan ka kenturu ya ki borsnong ki committee ki club ba kinshim ke jingkit clear ban sumar bha ya ka madan futsal bat ba kinla ban wanra ki kenhu ni ki team banile ka ha kani ke madan. Nakal yang Deputy Commissioner ke East Jandil District, Ushivan Chauhasti, IS Ukentu yagi kena kisamla jong kasnong Saipung bakin beran kam yagani kamadan ban penbernyai ledi da kabile kai hakani kamadan kata hadien beradab ban pulikon ban Ukentu ban numpelut porthan hakinu kinu ki kam henry ban pelejingmut kambon haka jingile kai sports namar kai rap omtang hakaba kentiu yakakoi kekia henry kai rap ru bante ka jingmut jing perkhan ka kami le kai sports ke rap ru hakilat yo kam yo jam kibla ai jingkran ki kan thop deputy commissioner ka East Jandil district Ushivan Chauhasti IAS BDO jong ka Saipung CNR blong Dr Riwan ki pertu Serdar jong ka Saipung ilaka Zoziama Thianglai MDC Saipung Lal Williama Theiti Wahi Shnong Saipung uba LN Nampui ledon rengkat langru secretary Shnong Saipung udi Durpui ki kena skol ki noi kai bat ki paidbah nong song shnong lembat ki we ki reurang ba ya ka program la penya du Anthony Durpui. Inauguration of the futsal football ground Saipung village East Jandil district by Srimati Santa Merishela, MLA Sutnga-Saipung constituency, in presence of Shri Shivansh Avasti IAS, Deputy Commissioner, East Jandil district, and Dr. Riwan Kiporto, BDO Saipung CNRD block, on the 22nd of May 2000. Futsal, apo kani ka Chrong Saipung. Bon bah ki Chrong wapan kani ka futsal tang kajingye perkhat ngau disi. Wakini ki leaders yung iha po Saipung le wakwa hi e gani ka futsal po Saipung to yo wani wan rai ya kini ki kena school leni ki students leni ki samla yung gani ka area chini yo engage ki ya gani ka sports ba hawan em kaluti chinu yi le gi pli te em kam ba punyo de ihi o elat iki yo ya le gi gani ka kam sports kam football kini ki kam sports le idang promote hi de liang ka sarkar na ka liang ka district le te yo ye wan ra ya kini khanro khalot yong i yo poi gi chaga te ka thong ka jing im yong ki sa ka wi le ha ka po ka district yong i ka te ka to ka jing mut yong i wan ra ya kini ki sports kini ki investment wala ya po ka ni district worok wi bon daw syo pi bon ba gi futsal daw yo pi kaleng sudong gani ke district yung ka kenba ka Sutnga-Saipung constituency ba cleared constituency pan artlihi uyo ikam tam hi ki thau remote ki thau nong kondong ba mpoi thau ki perlok chite ki thau kwa e ya kini ki futsal kini ki kenja kini ki sports yo ki sports investment yo e ki kam ni ka football ground la e yung nilang video ma mai gani basketball kanila liang a video oro kini kwai promote ye kena school yung i bagi samla yung i yo engage ki kani ke sports like ki perkhat wa ting perkhat ki o do krai ta perkhat ki chiwi ola si ki kamu ong sa batai pintu chpang drugs chpang gi kam o le phla gi kam phla tami isai mohoi man ki samlang i gamte tami isawa i perchangi wanra kinu ki scheme leni development yo ye kini ki samla yung i open ku ye lade depan ku ye ka society la warok gowi yo man bha miat ya ga yung ka sem ki kam tam ya ka jing im yung ki kate ka jing mut yung i